Ariko se Jambo kuri gushirira mu biganiro ni gute wowe Jambo umwana cyangwa se umwuzukuru w'abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi wasaba kugira uruhare mu biganiro ku mushinga w'iryo tegeko mu nteko nshinga amategeko y'Ububiligi? Muri uyu mukino wiswe twigenera ijambo, Beata, Manuel na Yohani baribaza kuri Jambo, ariko Jambo we ntaripfana. Inkuru mbariranira tuba nimwiyumvire namwe. Erega ikibazo si uko umuntu asa, uko ateye, inkomoko ye, ntabwo ari identite y'abana cyangwa ibisekuru bye. Ibyo ntibikwiye kuba ikibazo rwose. Ikibazo nyamukuru ni ibikubiye mu mushinga w'itegeko bifite kuba byanengwa. Ibyo rero bikemurirwa mu kiganiro mpaka, ntabwo bikemurirwa mu bisekuru by'abantu cyangwa mu identite yabo. Ati tureke kunegena habinwa, yewe aho kuryamira ijambo rya Mukama, njyewe naryamira buge, naryamira buge, naryamira buge, naryamira buge bwa Ntorezo. Uyu mukino wa Jambo ASBL uzabageraho kuwa 4 tariki ya 14 Kamena isaha 1 zuzuye ku masaha y'i Kigali ni Buruseli ku rubuga rwa Facebook Live ya Jambo ASBL. Ntimuzacikwe.